Sangut ki break layap Hashen haga jing tingko hapedeng ki atli ki Trok haga mit singi ningkong jangas potek urempang aratar posan haga wega jakak belatip kom kastan kilo hapo Shallang West kasi helse string. Ka telong kubor kai thu bagi pulit klayo eka jing pintip haga katwai trek urempang aratar posan haga por kumash pos hapusan BJA minsta badaga jing tokit ki pulit laang baka wega Trok kabam don number kubashutho AF kabalanya adu ubri ubam palla bantip kerteng kalit tenra ya kawai pat ka Trok saw shaka kabatheli kabadan yo number ML not prabi ar saw khandai saw kajing Ïatakhuh kala jubor hadu kata-kata kat hadu babarok sangut ki besyong haga Trok basya tenra klaklat no Hashen. Wei ni belaklat haga gajing jau de belatip kerteng kemurah hul puwen ublar po ars nem karta nakasnong nong riang ka Shallang bagi bor pulik kedang penlong gajing tokit bani thu kerteng salai ngut kwepat belaklat haga ni gajing ja. Dalek ka postmortem hariang do community health center bari ka met yap jora hul puwen la itino syaki bahying haga khat atrik urempang arajar pausan bat la register ru ya kemukut duma Shallang police station bagi jing tokit benta kadang ya syakman.